Bos días, imos comezar cos sorteos da segunda fase de Primeira División Júnior, logo da fase de ascenso. Os grupos serían o grupo A1, estaría composto por Obradoiro Peleteiro, Básquet Coruña U18, Club Ourense Baloncesto, Indupanel Obradoiro Ames, 6 do Nadal Coia e Innoval Estudiantes J. E o grupo A2 sería Peleteiro A, Sociedade Deportiva Tui, Traumacor Culleredo, Cafés Candelas Ensino, Nexo 8 Novo Básquet e Restaurante Urimare Ferrol. Neste caso temos varias solicitudes para os sorteos. No grupo A1 temos solicitude do número 3 por parte do Básquet Coruña. Temos tamén a solicitude de COP, que quere comezar en casa, como son as tablas que temos aquí, o primer número é o 6, asinaremoslle o 6, co cual se non entrarán no bombo. Básquet Coruña iría co 3 e COP Ourense iría co 6. Logo temos solicitudes para outro, co cual vamos a sortear primeiro xa o grupo A1. Entrarían no bombo Obradoiro Peleteiro, Indupanel Obradoiro Ames, 6 do Nadal Coia e Innoval Estudiantes J. Vale, o número 1 sería Indupanel Obradoiro Ames. O número 2, Obradoiro Peleteiro. O 3 estaba asignado a Básquet Coruña. O número 4, Innoval Estudiantes J. E o número 5, 6 do Nadal Coia. O número 6 estaba asignado ao COP, tal como comentamos antes. Vamos agora co grupo A2. Neste caso, as solicitudes que temos é o número 5 por parte de Tui e Basket School quere o número 6, o cual xa os deixaríamos asignados e entrarían ao bombo Peleteiro A, Traumacor Culleredo, Cafés Candelas Ensino e Nexo 8 ETT Novo Básquet. Iría co número 1, Cafés Candelas Ensino, co número 2, Peleteiro A, o número 3, Traumacor Culleredo, número 4, Nexo 8 ETT Novo Básquet. Como comentamos antes, o número 5 iría para Tui e o número 6 para Basket School. A continuación xa vamos a proceder co sorteo dos femininos. Vale, neste caso só hai dúas solicitudes. Colocamos os grupos. O grupo A1, neste caso, corresponde aos equipos Peleteiro, Cafés Candelas Ensino, Baxi Ferrol, Salesianos Vigo A, PBB A e Costa Ártabra. E o A2 sería Carmelitas Vedruna Garra, Río Ulla, 6 do Nadal, Celta Baloncesto e Básquet Coruña. Comezamos co grupo A1. En este caso, aquí non hai ninguna solicitude, o cual
xa procedemos a meter os equipos. Peleteiro, Ensino, Baxi Ferrol, Salesianos Vigo A, PBBA, e Costa Ártabra. O número 1 sería Cafés Candelas Ensino. Co número 2, Baxi Ferrol. Número 3, PBBA. Número 4, AD Manuel Peleteiro. Número 5, Salesianos Vigo A. E número 6, Costa Ártabra. Imos ahora co grupo A2, que neste caso sí que temos dúas solicitudes. Básquet Coruña solicita o número 3, que xa se lle asigna, e o Celta solicita o número 1, que xa se asigna tamén. O resto dos equipos irían ao bombo. Carmelitas Vedruna Garra, Río Ulla, Seis do Nadal Coia, e Herrera e Cores Culleredo. Vale, o número 1 corresponde a Celta. Número 2, Río Ulla. Número 3 estaba asignado a Básquet Coruña. Número 4, Carmelitas Vedruna Garra. Número 5, Herrera e Cores Culleredo. E o número 6, Seis do Nadal Coia.